Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza to TV. It's the Carling Black Label Cup. Orlando Pirates 1, 0. I'm joined by Joanne and Mapengo. What I can say, ne? What, my brother? I'm a Pakania fan, ne? Yeah. With all my heart, ne? Yes. What? Le Shmesh Blog, I'm a Tonga, ne? Blabo. Mbogazi. Easter. Oh, yeah. He don't deserve to play Deserves to play where? Europe. Europe, my brother. EPA. Check out the goal, ne? Yeah. Check out goal and that boy. Yeah. No one expected that goal. Yeah. No one as a defender, ne? Yeah. Absolutely. Yo. Absolutely. Yo. Iboni na coach here, na wona just trap. Yeah. Kapezo. Yeah. Iboni. Yeah. Ayibeka hansi. Ayibekaya. Ujela makhosi. Ujela makhosi. Ujela makhosi. Ujela yini? Makhosi maletha makhosi. Yeah. Mabuyasi makhosi. Yeah. Na kesa putomen. I can see. Steve. Yeah. Ya, watu va ku tala ka wena ntongo ku tiwa hi mali ka ti hayi ku free. Yeah, free. A ni nga swi tiva ni ku hi mali na vona vanhu va ta. Ni nga swi tivi ku kumeka kwihi. Free of charge. Steve, na ku vulavula hi game leya namuntlha leyiwani. Game ya namuntlha coach ya hina ni n'wi kolota sorry misa loya. Sorry, ni fanele ni khidzama hansi ni ku sorry coach. Yeah. Ni n'wi judge ka ha ri early, ni n'wi judge 2 games. Yeah. 2 games leya ni endli mistake n'wakulukumba ngopfu. Yeah. Coach leya u tiva bolo na ti-sub ta yena u wina game kusuka ka ti-sub. Equally. Equality coach leya man. Hayi mabakani a hi ngo sorry ka coach leya. Sorry coach leya ya deserve ku vula ku sorry. Hayi Pirates a ya ha fit no tlanga lawani. Xin'wana ni khensa ku xona ni khensa PSL ku va yi teke game ya Pirates na Chiefs yi tiveka ta next year. Ku just Chiefs yi kota ku prepare hi ku yi nge swi yimeli leswi yi tlangisaka swo Pirates. Hi na vumuremi, hi na va police va tsutsuma fana lavaya. Va tsutsuma va nge yimeleki. Chiefs a yi lunghisi swa yona Chiefs. Lo mthetho hayi va nge lungi. Ku na mfana n'wana va ri ndhule. Bolo ya yena leyi tlanga ya chavisa. Quality man, ku xava quality ka Pirates. Leswi ni swi wishaka Chiefs maybe loko ya tlanga next year yi ta kota ku tilwela hi ta yi faka 4-0. 4-0 ni predictor score today ka ha ri October 4. Chiefs a va lunghisi swa vona. Pirates a ya lungi. Man of the match. Bokazi man. TLB player leya bolo leya nga yi ba na mina no hlamala fika yi ba yi huma ni nga swi twisisi. A ni ku a yi dyangi loko ni yi vona. Hayi shoto leya ya chavisa. I kensini Steve. A ni nga swi tiva a ni ku timiliyoni ku tala ka wena. Mara today ni kota ku fikelela. Free of charge. Na khensa free of charge. A wu ni cajangi na next. A na next na mina tipoketeni. Hayi man, donate man. Ta donate next time.